Уважаеми земляци, скъпи гости, добре дошли на 15-тия традиционен празник на село Гуслар. Днес се събрахме тук от всички краища на света. От Измир, от Ескишехир, от Чорло, от Брюксел, от Хага, от Берлин, от Варна, от Добрич и от Tervel. Sayın hemşehrilerim, değerli misafirlerimiz, 15. geleneksel Kıdır Şöleni'ne hoş geldiniz. Bugün buraya Kıtırşık köyümüze toplandık. Sizlere İzmir'den, Eskişehir'den, Çorlu'dan kucak dolusu selamlar. Kıdırşık dedikçe diyesim gelir. Hasretin köyüme göresim gelir. Taşlı yollarından geçesim gelir. Çeşmenin suyundan içesim gelir. Teşekkürler. Şimdi сега нашия кмет Метин Осман получи един поздравителен адрес от кмета на община Tervel, инженер господин Симеон Симеонов. Днес е ден, който ви събира не само физически, но и духовно около паметта, корена и обичта към едно малко, наскопо за всички ви място, вашето село Гуслар. Макар днес тук да живеят едва шепа хора, Гуслар не е забравено. В сърцето на селото тупти във всеки, който е роден тук. Вдишвал е този въздух, чувал е песента на гората, извора, двора на баба, уличката пред дома. Пожелавам на всички здраве, топлина в сърцата и надежда, защото и най-малкото селце има своето място в голямата картина на България. Кмет на община Tervel, инженер Симеон Симеонов. Давам думата на представителя на Бисадер, дружество на балканските изселници от град Çorlu. Fikret Ömeroğlu. Merhabalar. Ben de bir Kıdırşıklı olarak bu köyde büyüdüm, yetiştim. Yıllardır yapıyoruz bu buluşmaları. İlk önce bütün gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. İyi eğlenceler diyorum. Bu tür etkinlikler kolay olmuyor arkadaşlar. Yani bugün 15.si düzenleniyor. Gittikçe zorlaşıyor bu tür işlemler. Ama elimizden geleni devam ettirmek istiyoruz. Ben bu kadar söylemek istiyorum. Herkese neşeli, bol ve güzel bir gün diliyorum. Kıdırşık dedikçe diyesim gelir. Hasretin köyüme göresim gelir. Çeşmenin suyundan içesim gelir. Taşlı yollarından geçesim gelir.